स्वयम्भू धर्मधातु ज्योतिरूप उत्पत्ति जुगु पवित्र भूमि एवं क्रकुच्छण्ड कनकमुनि व शाक्यमुनि बुद्ध पिनिगु जन्मभूमिया रूपे प्रसिद्धगु नेपादे बौद्ध आदर्श जायाजंगु देख प्राचीन काल से बुद्ध धर्म व बौद्ध संस्कृतिया केन्द्रीय रूपे विकसित जुयाचंगु थुगु देशे बुद्ध धर्म प्रचार जुया बौद्ध संस्कृति बोलना चंगु खनेदु जजलपा नेपाल च्यानल नेभया जाझ नेवा मसिका सयासना दिपि सकल सोकुमे फाजु मेजु पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा धर्मे आस्था दुपि नेवातेगु थिथि लागे हिन्दू बौद्ध क्रिश्चियन व मेमेगु धर्मावलम्बी तेगु न बसोबास दुगु यलनगर बौद्ध धर्म व संस्कृतिया रूपे विकास जुगु खसा कला संस्कृति व परम्पराय दृष्टिकोण न उत्तिक चोङ्या ऐतिहासिक व पुरातात्विक सम्पदा जागु व धार्मिक रूपमा परिचित थनया नेवातेगु हरेक त्वात्वाले अथवा लागे थिथि बौद्ध विहार देग सत व शक्तिपीठ स्थापना इनातगु खनेदु थतेहे थौए जाजो सजिमिस सोनिगले अस्तमात्रिकाय रूपे विराजमान जुया बिजाम यलया क्वाछे बालकुमारिया विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु स्यादिस यलदे सोनिगया छगु प्रमुख जिल्ला मध्ये छगु ख ऐतिहासिक महत्व भेबियुगो यलदेया थगु हे व्याक्ल कथया अस्तित्व दु प्राचीन नगरिया रूपे परिचित थुगु जिल्ला पुरातात्विक धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण अति हे महत्व जागो खनिदु धार्मिक रूपमा परिचित थनया थ्याथासे ल्याकुया कृष्ण मन्दिर बङ्गलामुखी महाबौद्ध नाप थिथि देग सत व बौद्ध विहार त स्थापना इनात गुदु नगर यलदे ललितपतन पाटन व ललितपुरिया नाम न प्रसिद्ध जुयाजंगु दोसा किराँती जुजु एलम्बरिया नाम यलथागु ख धैगु थापुदु हिन्दू बौद्ध क्रिश्चियन व मेमेगु धर्मावलम्बी तेगु न बसोबास दुगु यलनगर बौद्ध धर्म व बौद्ध संस्कृतिया केन्द्रीय रूपे विकास जुगु खसा कला संस्कृति व परम्पराय दृष्टिकोण न उत्तिक चोङ्या ऐतिहासिक व पुरातात्विक सम्पदा जागु यलल्यागु विश्व सम्पदा सूची सूचीकृत याना तगुदु अथेहे धर्मे आस्था दुपी नेवातेगु हरेक त्वात्वाले स्थापना इनातगु थिथि धार्मिक स्थल मध्ये छगु ख यलया बालकुमारी देग महानगरपालिका वडा नम्बर 8 सँग अवस्थित थुगुदेगया विस्क कथा महत्व दु
यल फोल्टोका पूर्व, कोटेश्वर पश्चिम, मनोहरा खुसिया दक्षिण व बारको उत्तर पाखे थोदेग अवस्थित दु सुतजागु थुगुदेग प्यागोडा शैली निर्माण याना तगु ख थुगुदेग मल्ल जुजु सिद्धि नरसिंह यापाले निर्माण यागु ख धैगु थापुदु देग या न्हने प्रस्तरिया ताह कगु स्तम्भ व उकी देने मयूरिया मूर्ति स्थापना याना तगुदु बालकुमारिया वाहन जोगुली थन मयूर स्तम्भ स्थापना याना तगु जुइमा देगया दक्षिबेजुए थलोट्या न्याग गजु व जख ठ्यानी पुन तया तगु दुसा अनहे पता छगु न वेका तगु दु अथेहे देगया पल्ले छचाखेर फेग तन खाया तगु दुथासा प्रत्येक तल्ले काष्ठकला निर्मित चिची पागु छ्यातन खनेदु थोइ कथ देगया पल्ली पत्तिक कलात्मक तुनासी फेगा तगु दुसा देगया मुलु खाया चोस्स थिथे द्यपि अंकितगु टोल तया लिक्कस ठ्यानी पुन धस्वाका तगुदु देगया छचाखेर मत च्याकेत दलु पान तया तगुदु थुली जकमखु देगया अंग छचाखेर थिथे द्यपिनिगु मूर्ति तन पलिस्थाई नादगु दुथासा देगया परिसरे शिवलिङ्ग तन खनेदु थन भजन याय नीति फल्सा छगु न दु अथेहे देगया उत्तरे मसान छगु न फन्के फै अथेहे देगया चुलिन्चु लो हिते छगु न खने दुसा थुगु हिति ल वया चंगु दासा खने मरु देगया पिने छचाखेर मेमेपि द्यतन पलिस्थाई नादगुदु थुपि द्यत भक्तजन तेस थपिनिगु श्रद्धा बोलंका इले बिले स्थापना नादगु ख बाल स्वरूप मजुगुली बसपोल्या त बालकुमारिया नामन सम्बोधन यागु ख थैगु थापुदु सोनिगया रक्षाया हेतु निवाते बसोबास दुगु थ्याथासे शक्तिपीठ स्थापना याना अन अस्तमात्रिका त विराजमान याना तगुदु आधासा ज्याजुले दिपाया इजु त्यंगुदु दिपालिपा हाक्न थ्वे विषय पुवंक रिपोर्ट च्यादि फै उखि आयत पलख दिपा
नेपाली पछि त हाक्नस ख ज्याजुले लस्कुर सेनाजना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस ठाउँयागु ज्याजुले यलया क्वाछे बालकुमारी विषयले तयार यानागु छगु रिपोर्ट नेभेचनागु ख आधासा सोयादिस थोय विषय ल्याउँदनीगु रिपोर्ट थन देवता बाहेक थिथि शिलालेख तन हङ्के फै प्यागोडा शैली निर्मित थन देगले दुने बालकुमारीमा विराजमान जुयाजङ्गो दु बोस्पोले नाम हे थुगु थ्याय ना बालकुमारी जुमङ्गु ख थैगु कथन दुसा थनै त क्वाछे न थ्यागुया दक्षिबे चिधिकम कुमारी जुगुली बोस्पोल्या त बालकुमारी थागु ख थैगु थापुदु बाल स्वरूपमा बोस्पोलिया जवे भैरव व खवे कनेर्य विराजमान या नात गुदु मयूर बाहान्दुम बालकुमारिया कुस्स प्रस्तरीय शिला व अनहे पवित्र जल न खने दुसा बोस्पोलिया लिक्कस नाग कन्या निम जख व चिचित कपि सिंह निम न तयात गुदु थनहे मेमेगु प्रस्तर मूर्ति तन अस्तमात्रिकाय रूपे विराजमान याना तगुदु नेवा समाजे थ चोनेगु थासे अस्तमात्रिका व अस्तभैरव स्थापना या तथासा सुरक्षित जुइ थैगु मान्यता दु थोय मान्यता कथ स्वनिगया थ्या थासे छिगु रक्षया नीति अस्तमात्रिका स्थापना या तगुदु अस्तमात्रिका हे शक्तिपीठ्या छगु रूप ख नेवा देगु दथुई शक्तिपीठ्या महत्व विस्क कथाउँदु किम्वदन्ती कथा यलया चक्रबही अथेथैगु चाह बहाया बालकुमारी द्य नापायाम ख उगु इले खोपया थिमी चोपिन्स तान्त्रिक साधना याना थिमी यङ्कित हगु इले नुग्ले थेङ्का बालकुमारिया मह चा कुटुङगु जुया अन बालकुमारी थाप याना तगु ख अथेहे बालकुमारी द्य कोबिया यङ्का चोचो त्यानुया त्यागले दिकुगु जुया अन बालकुमारी द्य थाप यागु ख थैगु थापुदु अनली चाह बहाल यङ्कु मध्य पाछे थेङ्का अनहे विराजमान जुगु ख थै थन बालकुमारिया मूर्ति लिउनेस वस्पोलिया प्रस्तर मूर्ति छगुन पलिस्थाइ नात गुदु सुथनाप्पा नियानित छ छ थ्याका नित्य पूजा न्याका वो गुदुसा सनीले आरती न याना वो गुदु थन मोहनी बले विशेष रूप पूजा जुइगो खसा मेमेगु दिखुनु न थ्या थास भक्तजन्त वया पूजा आराधना याई नेवा तेगु सुन कथया ततरङ्गु ज्याजुले कुमारी पूजा या मागु चलन ध्याना जोंगुदु कुमारी या त निची याना
सुत्त जुया जोरेयाना कलतया पूजावनीको परम्परा दु थथे कलतया पूजावनी बले सुनान थी मज्यु थाई छुन कथा या नखचख वो बुधी खुनुन पीठ्या रूपे दश फ्याके या नीति थुम बाल कुमारिया पूजा याई सुयान नासिवया मदिल थासा न थुम द्योथा कल वल थासा नासिव बुद्धि थैगु जनविश्वास दु ज्योतिष अथवा वैद्यतेगु सुझाव कथ कुमारी पूजावनी गुयाई भैरव या त मूल शक्ति कथ पलिस्थाई नादगु बाल कुमारिया अर्धजात्रा वो पूर्ण जात्रा थका दे निकजुई खोरा जात्रा यदि खुनु थन बालकुमारी जात्रा वो मेला न जुई अथेहे नेवा तेगु ततरंगु नख वो मोनी नख बोले थन भक्तजन तेगु पीर खनेदई खोरा जात्रा यदि खुनु द्य थासे चाहिका जात्रा यई थुकुनु हे थन चलन बाकी अस्तमात्रिका दुने लामो थुम बालकुमारिया देग 2072 सालिया त पुखाया कारण क्षति जुगो खसा थौकने थुगु देग या पुनर्निर्माण जा ध्याना चंगुदु खोरा जात्रा अथेथैको 5 अरे खुनु मु चुकाउनिसे सलहया वल्खु लोन भोल गने देजुया बालकुमारी चाहिका आखन भोल गने देजुया सललित यिन्की दिल सोनिकया रक्षय हेतु शक्तिपीठ्या रूपे विराजमान जुया बिजाना चौम बालकुमारिया विषयतकया तयार याना गुछगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित गठेताल अथेहे थुगु ज्याझो चिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिस गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेसिया छिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै
भएका थ थुगो ज्याजो छिकपिन्छ नेपा च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड याना सोयादिस नापनाप थुगो ज्याजो छिस नेपा च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कथया छ्यात सुझाव्य नीति स्वापुत यादी त इनाप्यासे थौया ज्याजो जी अनुसाना बाया वनिगु ज फनाचोना नेपा च्यानल निरन्तर सोयासना जिस शुभ